Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ajma'in ve ba'd. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дорогие братья и сестры, сегодня проходит сбор средств, который собирает фонд Султан Мута для потерпевших бедствия после землетрясения в Турции. Эти люди, все эти средства направят остро нуждающимся людям, все, что они нуждаются на сегодняшний день. Любая помощь, которая им нужна будет необходима. Там на местах сейчас работают люди, будут сообщать, и эти финансы будут туда направлены. Пусть Аллах воздаст этим людям наилучшим образом всеми благами, которые они заслуживают. Пусть Аллах одарит их раем, заведет их в сады райские, возвысит их в своих степенях. Пусть Аллах обрадует этих в испытании, кто находится, бедных людей, которые находятся еще под завалами. Пусть Аллах избавит от этих трудностей, согреет их своей милостью. Пусть Аллах воздаст вам, кто пожертвовали свои деньги, никоим образом не сомневались в правильности своих действий, не стали обдумывать или сомневаться, или проявлять жадность. Наилучшим образом проявили свою щедрость. Пусть Аллах приумножит ваше богатство, одарит вас наилучшим крепким иманом. Я благодарю вас за ваши пожертвования. Пусть Аллах примет от вас ваша садака. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Баригизге, аяулы құнды халқыбыз. Алла разы болсын сізге, баригизге де, еткен көмеклеріңізге, жиған ақчаларыңызға. Оғыздан келген көмек ниеткес баригизде. Şu bizim din kardeşlerimizge Allah-u Teala esenmen sağlık sağlaman yeştirsin şu an. Allah razı olsun şunu organizavat etkiledi. Barine ciğan sizge Allah razı olsun. Allah'tan aytsın Allah. Etken sadaqlarınızdan Allah-u Teala minurlar artırıp kaytarmalar nasip etsin bari her ocakka. Allah razı olsun. Allah'tan aytsın. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Sizge Allah'a razı olsun. Yolga qaramaylı bu Mazdok cemaatini adamları bizim yağımızdaki hale gelgen bizim 20-30 bin umuk millet yaşay şu Mazdok rayonuna. 2 milyon akçada ciyip şular soğuk dep qaramaylı gelgen şunna. 50 bin ma ibergeller de var. Bir adam 100 bin ma ibergeller de var. Allah'a razı olsunlar. 50 bin ma şu summalar tüşe turu bir mana ibergeller de var. Vallahi bir manat ekma ibergeller de var. Şu Allah naldinna men esime gele men etegen işten başkalar şunla etegen işten şu bir manat artık bolup kalmağa bola. Nege tugul şu bir manat şu adamga başka adamlara milyondan artık dep esime gele. Nege tugul adam bir manat ibermeseydi şu bir manat şu kıymat tugul edi Musa. Şu sayali niyet gavuri Allah-u Teala bizim sözleri bizge qaramay, Allah-u Teala bizim yürekleri bizge qaray, bizim işleri bizge qaray. Allah-u Teala bizim niyetleri bizim de, işleri bizim de özü razı olan işler etsin. Özü razı olan yollarını tanlamağa bizge güç kuvvet versin ya Allah. Şu ayta turup men aytaman dağıda, Fontnu'da, Nadir Sultan'da ati çıkıp kala Allah saklasın. Şu akça kabul ettiğim buna bizim şuna 5 komisya biz var. Şolar şu akçanı toplayacak. Şu alda söyleyen aydaga. Şu komisyadan son şuna bir 5-7 adamdan alimleri bizden bir cevaplı meclis kurulacak. Şu meclis hain edecek. Şuna cihilgen akçanı Suriye'de, Türkiye'deki kardeşlerimizge yetişegen bugünge şolar hacetli bolagan zatlarını almaga şu 6-7 adam şundan son toplanan şu adamlar cevaplı olacak inşallah. Şolarda buna biz özümüzge inanagan neyimik bizim buna 5 parmağımızını barimik şöyle inanlı mekelli bizim imamları biz, alimleri biz, din kardeşleri biz. Bir de şeklik etmeye yaramaz. Etken sadakalarını puç etmeye yaramaz. Şu yetişti müken, yetişmedi müken ne şeklik etse. Şu komisya şununla kabul etken neyimik, şu alimleri bizde bizim şunu hain edecek, şu yerine yetişmeye.
Sizge Allah razı olsun. Allah kabul etsin etken sadakalarını, gelegen balaklarını aldin alagan sadakalar olsun. Şu Türkiye, Suriye'ni bu Müslümanların sinaganına Allah-u Teala bizim cemaatlarını ya Allah dağda bu Müslüman ümmetini dağı sinemasın. Şu beterinden Allah saklasın bizimle barda Müslüman ümmetinde inşallah saklamada saklar. Bizim niyetleri bizge göre, bizim etken işleri bizge göre Allah kaytarsın ahiratta bari gizinde etken sadakalarını. Allah razı olsun bari gizgada. Barakallahu fikum.